Sifise babukele emakhaya ngalesikhathi. Ngifisela uDr. Cembele sicala ngamdela umthakathi. Lotholakala ku76 18 30 35 noma ke 7992 0698. Cha babukeli lokhuluma ngento yemali. Lokhuluma ngendvuku lesethwala, lokhuluma ngendvuku lesiphakamisa, lokhuluma ngendvuku levula la kubhalwe khona. Ngikhuluma sinoma ngokudala ukuthi utawufonela intshwele kodwa utawufa sewunemfuyo ucelile. Ngikhuluma ngendlela sinoma ngokudala ukuthi utawufa ungenamfati, ungenamsebenzi, ungenani kodwa ufe sewumuntu lobabatawo ekhaya. Ngikhuluma ngendlela engathinzi umndeni, engathinzi ifamily, lekungafi umuntu kodwa lefika ikunikete lokho lesifuna lengiphethe. Uma phela ngihamba mina ngiya eZambia, ngeZimbabwe, ngeMozambique, ngisuke ngihamba ngilide, ngisuke ngihambela ukuthi ngiyenza umsebenzi. So bantu abangathi nababukela le video beve impilo isahamba kahle nabanye abakhona bese basichade bodela nemanga noma kanjani kanjani. Cha, uma ngabe le video ingakuthinzi ubone ukuthi uphila kahle, ungadukisi abantu labafisa ukuphumelela. Ngoba mina ngithi wodwa noma uphethe 5,000 noma uphethe 10,000 noma uphethe imali usho ukuthi ngifuna na kwa 15,000 nemali lengaka ndawubuya ngiyibhadala kancane kancane. Ngiyakuvumela ngoba lento sekunikete yona mina ngiyayada ukuthi iya kuyokwendela ini. Angisakhulumi nawe ukuthi wena mkhulu mina umsebenzi ngawuqola ngicela ngicela umsebenzi kodwa imali lencane le ndotasho uthi unayo unikete uqasho usebenze. Noma ngabe kuthiwa ufuna kwenda ini ngiyakunikeza lento leyo. Kukhona ukuthi uyagula kodwa la mhlawumbe ngikhuluma ngendlela econdene nani ngisethwala ngoba ngikhuluma nje ngikhuluma ngasethwala ukuthi sebaningi labantu abafikile basithatha ukuthi babuye basho simkhulu siyabonga into takho seyabuya yasebenza. Ngiye ngithi ke mangabe uthatha into lenkulu la kimi ngide inkinga ukuthi uqale uhambe noma ngabe kuyiphi inyanga ufike utohlole ku Dr. Cembele sicala ukunikeza lento lefunayo kodwa afike bakutshele noma kuya leave bese unkulu Dr. Cembele noma ukuthi cha mkhulu ngesethwala ngasesaba bangichazela ngaso labanye lebe bangabe baqala imali. Ngicela mkhulu ngendele noma yaringi ndakwendela mina ring, ngicela mkhulu ngendele noma luwashi ndakwendela, ngicela mkhulu ngendele noma indlela ayigaba noma uyifake la ekhathi emtimbeni noma ngicela amaphoyisa ndakwendela lento leyo mina ikwendele. Nangikhuluma lento ngikhuluma ngayo ukuthi ngikhuluma ngento that's now to uyavuka ekuseni uyabala ubalile umbamba uhlale esitulweni sakho wesithali sakho. Nangithi ubalile umbamba ngikhuluma ukuthi ubale into etajabulisa mbonakala ukuthi uhambe inyanga mbanga lengalaphi basithi uhambe inyanga lengalaphi uhambe umuntu akunegative. Angasho ukuthi balani ukuthi le mali ngumalini kodwa nje nayo beka phansi nje ibuke abashutha beshutha usho ukuthi le nto ikhona iyasebenza, into lekhona ngayo idlala. Ufuna into mina la uthula nje into ubonakala ngisho ukuhambela edrobheni ujabulise abantu bangakhaya ukuthi ayibonke kahle. Gabatisi ngitshengisa manje sethwala abanye abantu bafika gabatisi ngitshengisa manje sethwala ukuthi lento ikhona iyasebenza kubonakala ukuthi isebenza. Bantu bathi dokotela sicela ubude noma umuntu osimkhulu sicela ubude sizochazeleka kahle nombolo yami le ngiyibikile kodwa noma ungaphandle kwakuleli vele ngaqala ngayo code lesi plus 268 76 18 30
plus 26879920698 ngaphezulu ngibhale la ngetulu bese ngiyakuniketa ke le thokozani ugogo nabomkhulu.